Abashasha batwarwa mu marwariro nka Maya Health Center, Karisizo hamwe na Masaka Referral Hospital. Abantu nyamwingi baba bari ayishomero okwerebera kagwe obwabazire babafire barukora hihishagama. Chana abali ekitovu namaganda agenzeyo. Ebintu byabeji ebya miliyoni na miliyoni nabyo byacwecera omorogo. Enshonda zimwe nizigera ngo inabana aba binjira mu ishomereri bwanyuma bagaruka baryosya. Abana waliwo abana abakakasidwa tibaline tunakumanya abana ki abange byamukira kadikira bwa nina simanyi bana ki wale wakaita ndashika amatano nempulira mama kufuta agauni kati abadafuira amafuta abadde mujimisa ebyange kwensula kati abadafuira bwe natandise oyita mukwano gwange omu nakani wakacupa munda nakamafuta neganjikira ku bigere nenkazayo kati nade nkazayo bwe napima akabiti nakamiga munda nkwata ku bigere nenfuluma nenzija mpogana nenzo kusaba nanga abadde bebase netuduka ku mulyango lwatuse ku mulyango twagazisa nga kufulumira era tusaba Katonda nizanja tuli abantu boyi mubiri oyali obubi yayocheddwa nnyo kumpi bitundu 9 ku kikumi oluzira ku lulimi lwaffe pesa kofeto ali bubi nnyo nyabala yera bitundu bisinzira ku muliro gw'abasanze. Amakuru aga gashakwa Edward Muhumuza.